Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Shout out kada kay amin nga awan labas nga agtultulo yamang tartarabay iti drama nga unay daytan kaka. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan ara pauluan. Naikisap. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ruby bakit? Irwarta amin na nakwartata apagpuunan tayo ti basit a negosyo. Pagdabakan ti abagasan. Diyak kaya ti negosyo abagas tapakadadaulan. Kiskis sayan da ngamin ti maipasa alako. Tuduken da iti sagabasit. Saan? Kan nukas pangarigan man, bayamo na. Basit la dayta napakalugyan ta. Makapasado ti agnegosyo no utang-utangan da. Isumot kinapigsa kan napartak. Ta inal daw dayta kasapulan ti tao. Napartak amay boss no utangan da. Hanggang siyempre, bayadan damot langit ni makalawas wano dualawas. Namnamaem nga rod, makasingir ka. Pilyam at ipautangam. Saan mo apautangan jay saan nga agbayad? Saan tamot nga rod nga mo? Jay manukan nga rodin. Diyak mo't kayat. Ti kayat ko kat dito'y latan balay, wano paraangan ti ayan ti negosyo. Ta saanan ang masapol a rumor da tao. Ammo, marubi ba kay? Tiag negosyo kat nagamuran iti kinagagot kan kinaibtor. Agistor talaengen may mayat. Awan na. Maapog no lamlamotero kadalam lamotera ti tao. Daputan na lukmag akon, ibagamon alam lamutera ak. Sika, tinang ibagay ti dayta bakit? Sana siya. Ang amala. Tapno awan rire. Makaamu ka nga rudan nanya ti kayat mo. Basta sigurado ka mapaduras mo. Wen lakay. Umanayon ti 100,000 apuunan ta. Unay daytan ka. Nay, akin kwarto mo ngay, dayto imparamid yaw. Istor ka nun ni Ruby dayto nanang. Naglawa mo tan na para istor. Basit laeng kuma at impaaramid yaw. Ano nga min ti ilako ni Ruby? Gulpin na amin ang tapno sigurado ka no. Unay daytan ka ka. Nay, adda kayo matgayam dito nanang. Kit-kita at nga raw, dayto imparamid yung store. Kuna no kwarto na gito ubig ta naglawa ba? Talagaan nalawa na nang tamapuno day ta itilako. De pay kat kasla grocery, wando mini grocery. San mo't? Apag pursitula ang apakanayan ti kwarta. Alakat saya atin yung arut taglako Saan yun to akanan tilako yaw, tapno saan maibos? Gusto kayo nanang. Tano kanan da tilako da, kisap. Lugi negosyo. Saan to mapasamak day ta? Unay daytan kaka. Ray, nagmayatan to istoryaw. Nap-nap na itilakaw. Mayat akit kitaan. Rumbang laang amapun mo tatang. Tapno mapadok adagos. Tirigat na kat nagado kayo nga da istor na ditaw. Depende day ta itisuki at tatang. Ilaklakak tilakok. Tapno dito'y da amin nga umay gumatang. Wen kasta talaga ti teknik. Ilaklakam iti salapay, wano pisaw, wano daws, tapno si ka ti paggatangan da. Hangam na ti kalaban mo kat utang. Ay natatang saan yung ibagbaga day tata saan ang nagpautang? Nasaya at ano kasta, unay daytan kaka. Kanakan, nagmayatan to'y isturmaw. Kaslamot la grocery, di kadakal na. Wan, uncle. Tapno adamot pagbiyagan Una, oray ano ti store dito yung agsasalupang. Sika pa lang may ti pangalaan mi Agyaman nakitiday ta, uncle. Ay, wagayam, malasang kaw. Ikanakman iti sardinas kanitlaw. Kan 2 kilo lang bagas. Mantika kan gatas pa yung kaya. Wan, uncle. Malasang kaw.
Ilistampay lang ta itid ko no biyernes. Ha? Itid ko ngayon, balasang ko. Sige, Uncle. Mabitla ang ta ilistakan kun taak no mano. Unay daytan kaka. Ikanak man iti 3 kilo bagas kasinsin. Kanday tay dakila dilata kunbe pa. Dakil mo ta dilata sardinas. Anya pa'y kasinsin? Day talaan. Ngam inton Domingon ta sutsil dumay. Sige kasinsin. Unay daytan kaka. Rube, balasang ko. Si kanti pangalak iti grocery. Ta agkakabagyan tayo mo't. Alangan mo't, labsan da kapay. Amin kami dito, ikot si kati, pagalalaan may. Ta agpapartido tayo mo't amin. Agkakabagyan tayo amin. Anyat gatangin nyo aya, Lola. Dato di, nakasura dito papel, basaang manlaangan. Data. Sudah kita ti alaak. Uwan, Lola. Ako yung taak pa yung mano, dagas nantong nubigat, sige, Lola. Hunay daytan kaka. Kumusta ngay bakit? Alda man ang naglakwam itang aldaw. Duwaga sutla ang lakay. Anya, nagpasitan. Darosa kat nagdakkel ti mapaglaklakwan da iti inaldaw. Umabot pa iti 2,000. Kat mas basit pa iti storda. Datagat kompleto. Ada pa'y lako ta alod. No talaga ako yung taag akit, ada 5,000 lakay. Ayan na ngay nga raw. Singirik tupay laang. Anya, Jesus bakit? Pasig samatan nga utang. Uray, tamay sang aldaw laang mo't, aging gay ti upat nga aldaw, kabayadan dan. Kahit nagbayad nga roda ni Sita. Saan pa'y matngimay dito store? Kunanakin ka, adwa nga aldaw laang. Ang nasurok mo't na adwa alawas. Urayan talaktan Ay na bakit isardeng mo ti agpautang sakbaya may kisap kilinaon ti store. Narigat day tangay bagbagam lakay. Guraan da kun ano kasta. Kun adun ti masauda kontra kanyak mo kasta ti aramidek. Saan mo ta mabalin nga imutak ida? Takakabagyak mo't amin ida. Day tangaro ti pagbutbut ngak idi pailaan. Ta amin nakarubat agad kabagyam. Iso nga rod, adyak mabalin nga imutan ida. Tadakkel ti pakasarsaritaak no kasta ti aramidek. Unay day tan kaka. Day, bimasit mo ti lako yung Ronald. Saan pa'y ngamin na nakasakada ni Rubina nang? Ay, kasta ka day. Wala nang. Agpapautang sa mo ngamin ni Rube. Adamat na nagiti umay umutang. Dagiti mo la kakabagyan may ti umay umututang. Ngun nga ron na nang. Mabain namat ni Ruby nga agsingir. Masururak pa yan. Tadita pa yung istor ti pagalaan nagiti ubing iti kananda. Ay, isumot la adaras bimasit at ikarga ti storyaw. Sumakit ti ulok amang panunot na nang. Tulungan niyo man ni Ruby nga agsingir. Ay, mabainak barok. Da kayo latan at da kayo mo ti akin negosyaw. Ni Ruby latang arudan at agsingir. Mabain sa amot. Dayita ti parikot na nang. O, daytan kaka. Saan adakas ti agsingir, Ruby? Saan mo mat ida nga apaan? Ti dakas, no, makiapa kang agsingir. Ngala, inak to agsingir, tapnawan may bagbagam. Kasano, kat saan damat ang mapanunot ti umay agbayad, no saan mo asingiron ida? Kaawan siguro ti kwartada Agsusweldo damat. Ti dakas, ado ti utang dam ti sweldo da. Daytan ti bagbagakin ka. Umutang da. Kalpasan na, awan namat gayang pagbayad Ngala, da. sige. Inak agsingir, unay daytan kaka. Lay, anda ka mat, kanakan. Un uncle ta. Pasensya ka pa ilang at nadili ti sweldo may. Apa man na maalak ti sweldo, ikwadagos kan ka. Kaano nga ta uncle? Barang no, anda no bigatan. Sapay la kumamot uncle ta ni. May ibuson ti karga di store. Unay daytan kaka. Kaya ka magkasinsen. Kumay kukumadamagan no adamay paunamon. Inton bigatan kasinsen. Uray basit laang kasinsin. Ayaw na. Kaano nga rud ngay? Inton
Saan ang mabalin numalam? Ay, awan na! Isungan itong bigalangan. Unay daytan kaka. Masapuraya nga umay kag sigar. Uradom latamot yun nga may kami agbayad. Awan mo nga minon ti mauray ko, Lola. Naikisapon ti linaon ti stormy. Asam mi basura? Ado nga min ti Jack masingir, Lola. Agat, basur ko nga raw. Utang ko lang utang ko maa. San kayong agungot a, Lola? Tamarigrigata na lang arudir ngagsingsingir. Ay bayadak to! Basta dalaki di kwartamin! Unay daytan kakan. Awan lagi dyan tao. Apay nga na pinautangan mi da. Siyempre, kabagyak amin ida. Diyak kayat ni bagada nga imutak. Diyak kayat amadadaal tinagan ko. Ni bagada apaida mak, wano agraraman, wano anyapay dita. Uray madadal tanagan mo, basta agbayad da. Uray salimut-mutam tinagan mo, no matay ka mo't itipisin, ay awan mo't lat serbina ah. Makaungat to pa yan dagiti daduma singirek. Sa anak ka no makatututor. Supalpalam ida ah. Isuda mo't tong tinalalaing ngam sika. Agbayad da nga minon, tapno awanan tagsingir. Agduduma mo ngamin ti rasrasunda. Mas daawak man. Kim apay saan mo anadlaw? Labas-labasan dan da ti istor. Mapandan agikas kada iti dadumang istor. What? Imbes sa pagbayad da kumata bangkrapon. Binangkrap da iti utangira kas kada utangiraw. Just kikit diabyag. Unay daytan kaka. No di ka agsingir, di damot agkirin nga umay agbayad. Naikisapon tilinaong tistor. Sinipsiputak itay ni Iling alimabas. Tumanalyaw dito istor. Hindi makita ng awan tao. Kas tauna yan ti partak na alimabas. Impatarang tengnan tinagpalaod. Imbis mo may naibayad ti igatang na kadagiti daddo mga store. Saan mo't? No umay da ibayad ken ka, di pa ikatawanan ti igatang da iti kananda. Nagsakitan ti ulok amang pampanunot kadagiti utang da. Uray ko man gasot-gasot laeng. Saan mo't taribo-ribo ti utang da? Tapatikas kat inut utang da. Apay nga may napati paglakwam iti istor kati pautang mo. Kasano kat emergency ako nada. Kat ita, sikan ti maipan iti emergency no makulaps ka amang pampanunot iti utang da. Salbag kiday. Mano ti utang ni Leticia? 7,000. Nagdakilan. Panayon mo't ngamin panayon idi. Di na pala kat imbayad kan ka ti pinagpariband na. Daytay pa'y class ariband day jay, sikon kanibakla. Intid na la kuman imbayad la kuman kadata di 3,000. Total, saan mo't amatay no saan nga agpariband. Makabayad pa iti utang na, just kay. Si kanti mapan mang singir, Ronald. Talaga singir kidatan Naikisapon, tininaon to istor. Datan ti agmulagat. Ne, nimot karag ti sumungad. Umay nga taagbayad, wano umay umutak. Nakabayad din iti agsapa. Beng, mga lakman iti awan mutang ti karga to istormaw. Aday jay gayam, love bread kan nay tal-tal lumutun day taitlog dita. Alaan ko na. Sa day tal-tal lumutun na kape nakabitan. Sige ata kwinta at biit. Love bread, itlog, kape. 140 amin. Yang tangang nakabayad akmutan ni tayang sapa. Panibagong utang da ito yan. Anya? Kitaam anay kisapon ti karkatistor o tangam manan day tagtungtong laban anabat bati akargana. Nagawan mo ta panunot yung atat taon. Hindi ka gluksaw ang araw. Tadyak mo tipilit. No di mo kaya takusan lang. May daytang kaka. Kitaan na anay kisapon o tangan na mamutan. Unay dagitan atat tao. Makapahay blood. Teka makawawat. Maminsan ba yung may kagsigir danugan kan? What? Nagbastos kan. E di imay kaimutang. Imbagami ayati
maminsan pa yung umay ka umutang tadalogan kan. Kunami aya. Ora na namitlo ani nayunam ti utang mo lang kaun. Itata pa nagsisingir. Si kapay tinakarit. Awan to pa lang muta kon. Singir kala singir. Si kamot ti din manogan. Di ka lang makasingir. Agkabil kan. Balikog ka. Kat no si katiim mo na ananga pa kanyak. Di ka lang arud makabayadan. Pangtaan na pay. Ay, Ronald! Agawit yan. Saan na deta kwarta ti pa kay sagmakam? Unay daytan kaka. Amom ti ko na ni Wilma itay siningir ka. Agraraman ta kanaw anadaan iti store. Gunggunata kanaw ta nabangkrap. Nadusa ta kanaw so anapag. Anya? Naglukumuten? Imbis ngagpakumbaba ang makisarita para iti utang na. Saan mo tamang pasagit-kit din? Ay na, isugol-sugol kung san. Makiapaksa na talaga. Makapungtot ka din bakal. Anyat pa nagkunam, makakatawa ak. Apay ngay, adatamot tanti agapa. Ay naglukaw. Madia. Dagiti nakautang kadata ti apaan ta Ta isuda ti nangapog iti storta. Saan adata ti agapa? Ulay-laytan kaka. Mas daawak ta pagpupudutan nak no daduma. Ala, bayamon. Naikisap lang arudan ti karga ti storta. May kisap pa ti pasensya ta iti tunggal maysa. Ay, kasanulangan robay. Ulay-laytan kaka. Pagayam Ruby kan Ronald, saan kuma amay kisap ti ayat ti tumunggal may sa kada kayo gapo iti pautang iyo. Kasari tayo ang naimbag, dagiti saan ang nagbayad? Saan kayo ang makidinis no? No di da mangikaskasaw, ipabaranggayo ida, ta barangay ti mangurnos iti amin tapno awan riri. Ken nasaysaya at no baliwan yon ti negosyo yo, tanay. Relatives yumot amin nakarubayaw ken customeryaw. Ket dayta tinarigat. Saan kayo agpayturay kadagiti iti karubayaw ta kwartayo ti paganandaran nyo? Saan damot a kwarta? Amin na banag ket alaan nyo iti legal. No saan kayo lang makasingir? Pagsasaritaan nyo dayta iti barangay nga awan pinudutan. Ditaan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Naikisap. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.